ngo okay, murakaza neza kuri YouTube channel ya Nyayo Official, uko mubizi no mungu wanyu Iradukunda Jiva. Aka kanya rero tudatinze, murabizi ko najya ninjira mu bintu bya siporo cyane, kuko nta kintu nyizo nyine, ntabwo murabizi cyane ko ibintu bya siporo nabyo nkunda cyane. Gusa uyu munsi nyine ni handi bavuga ati niba umuntu akwemeje emera wijya guharira pe. Ikipe ya Arsenal ntabwo nyifana ngiye nkuko mubizi, cyangwa abatabizi mfana ikipe ya Real Madrid cyangwa se ikipe ya Chelsea. Niyo makipe abiri yonyine mfana ku mugabane wo hanze cyangwa ku mugabane w'Uburayi. Mu Rwanda nifanira ikipe ya APR. Noneho ikintu cyaje kuba kinangaza ni iki: ikipe ya Arsenal, uzi ko Arsenal igeze gutera passe 36 iziteye ikipe ya Man City ikanatsinda igitego. Nkubwije ukuri, nimba utarabona ikipe ufana, cyangwa hari abantu nyine baba badafite amakipe bafana kuvuga ati ngiye mfana ikipe yatsinze, ifanira Arsenal pe, so kukubeshya. Gusa nyine muri iki gihe ntabwo birakunda. Gusa ubundi Arsenal ni ikipe izwiho amapase kuva na kera. N'ubu ngubu sizi nimba ariko bikimeze, muze kumbwira muri comment mubwira ngo Arsenal n'ubundi wora hejuru. Ntabwo nyifana, gusa ariko akantu kaba kanyemeje. Nimba tugiye tubona ikintu tujya twemera man, tukavuga ati ngo uyu muntu simukunda, reba nk'umugu nemera Cristiano Ronaldo, gusa Messi ari ibintu akora ngatamvuga ati cyaze sha ni umurigent nawe ararenze. Ubundi ibi ni ibintu ngiye kuva nabaho mu mateka y'isi nari nigera mbona, nanjye nakabonye ku mashusho media nyine, by'umwihariko social media iri ya Facebook, ko niyo nkunda kureba ibintu byinshi cyane nyine. Arsenal itera amapase 36, none ikindi cyumweru ko cyari kirenze inatsinda igitego. Bino bintu ushobora kubyumva ukagira ngo ni ibintu bitabaho nyine, ukagira ngo ndi kukubeshya, gusa ibi bintu byarabaye neza neza. Kaze ngukiremo video nawe ubirebe, uyirebere uvuga ati cyaza Arsenal irarenze. Uko kugenda kuri subscribe rero kuri YouTube channel ya Nyayo Official. Ndagukunda cyane rero, ciao ciao. Okay, rero ndakeka murabibonye. Ni ikipe bro.